Longoni Shujela Afghanistan na Taliban ki wanju chebe gunga theng thangbor mima nam treto ge kange la donglen cheshin pse Chichu Langor ke Khalowa Baram Ali yi ubonda tobe kange chebe mima nam ki neta yat doju mansu dwa chigi yu kesi Taliban shungi geji jizo da zambuling la nyamle che thumna ngansur maumba tasu yobare kesi che mituna khari chumi kunju kengre zamli saji lerim gi shebata na lodi gungar Afghan ki mi gacha ni chikpur sayu dangyu yobathang nyamje gezo gi treto ge kange segyur zatanga ari dollar therbum shita cha shi gungo cha yoba she yu shungde mai be chobakha gi kange gi kenza sebu re se yu geji nyulkyop choshung gi laktar genzi David Miliband ki Afghanistan is a starving country. Afghanistan ni gegap gyo yimba chamto ma se tobe kange theshin be gegap shire thi gyumjin khawal thu yoresena gonda nge thi nge sin shugo tobe kange gi kenza tha nyeshu ni geji penju siju thu yu jinde geba ne siju laktar cheba ne so Afghanistan ki chida ger ki chemba changmar penju khorgyu cham chebare Jinda gebar Taliban ki geka wanju chebe jela Amerika shungi Afghanistan ki kamu dollar therbum guda cha shi peju chesa meba su yobaten ari thuzo thumi namla Taliban ki shungla phendo mijebar Afghanistan ki mimal ropa chigyur damka khashi le mebre du thuzo thumi Chris Murphy There is Thangbu shena thada Afghanistan na ngu therbum mangbu tongju nyenkha yobre thablam yakshu ni Taliban gyune mai be thablam she chögyu thang thadu roram to jam Taliban na phengyu yimba thoba che migyo bare teni zawa ne dolor mapha bashire Thuzo gu thumi namla roram choba kha gi samjani Afghan ki mig ger ki ngu pheju ton choba so yu tha Afghan kersu thebzar ngu lena Afghan mimala thekar ngese khangsam chetu gi yobre Unfortunately, many of these steps Geji kanyo chokbe Grant Smith ki ta melek par thapshe mangwa laktar chebala Taliban tha nyamle chegobre teni khagbo da dolor mapab shire mise ki Taliban ki duwa mi thopda muthu du chime tongge yobre Taliban da nucho shungwar dawa mangbur thömö che yogyang yarge chungme batha Taliban ki nunju khaji syo yobani gyumjen dembe gyundu khaji la ngolen chemebre Nonju shona nyanga chimbu yoba thuzo thumi nambe shegi yu We of course must continue to be vigilant in our thuzo thumi thot yanki nganzo jangdu chede benjo maimbe thunge nam Taliban ki ladu milaba muthuni chego khai sena khonzu jigyu ki ledun chedu thunge nam phejo dongre kisi roram trusar mathobar Taliban da khonzu nyamle par khagyune thomna theni nedan duksho di chagure Chongge Kabul du Afghanistan ki mitsu Taliban da chömö chene benjolo yuwa sambu tongtu be rewa chigi yubare. Sayed Bagar Mirzai nge dyoba chena khonzu geji jizo la rewa chegure. Tada khonzu benjo nyeje po de yore. Khonzu miri deka changme guzab changbe zungre ki shung shi zu gyobare. Afghan ki shung ngoma shi zu gyona cho changme ngozab chang gyogare. Khari Omid Husseini yi Kaji genkam ki chige ki rongu peju tone sodazu mimanam sososu lega chene yongwap sotuba sukuse dawngo markusha Biden zingyong ki teto ki kange seche dola saya sumje ge shendep nangyu kelena yobre Catherine Gibson ki tangbe nezu phabgyu da nyendu shuken snamyan zom yin